Mi5 kana ani kamjin yi Moto la ani tuje na shuyi ani Quran ki ani tuje gading ki kugabra su ani Mi5 ki ani kamjin yi chi su tu ki ani honjin tuje na shuyi como tonda ni sanyi ta kubje kujugo resha ani como tonda ni sasum do resha anda como ni dong do chi cha re 당부 고 해 당부 된도 tonda ni senga re ani anda da como ni dong cha sha am packing din anda namgyu ki anda packing ta wona shi ta sha 아니 디 Mi5 ki 아니 촌도도 시오는 촌다 디블 시트샤 인데 시레고 마데 소마슬리 마데 캬갈라 온도 시샤 카친 타오라 안된 다디 Xiaomi ki 아니 안다 this premium 민다 this 공체 장기 아니 모바일 디레 인디안다 솔라 샤르와 엔디나 가리가리가 직스로 하디나 charger लिख दो charger दी output DC 5 watt 2 ampere रेशरवा अनि दी quick charge and quick charge 3 की दिरे and USB quick charge 3 रे दिगा जाने and 요거 charge रे क्या 주주 직선을 가로 요거 charge도 अनि USB दिरो adapter सच्चे 안디나 USB data cable the USB 2 to diresha USB type C ga chirwa type C dian khari khebe khari orsna dila ane khadi gyu digre ane jimi je yak khajik dagana gyu go de yo mare ane ko gyu ru shre ondi ya wore andina MI ga chi motor do chresha motor ta dina khari image ro anda model station ani di warranty card share model station and this is the test 6 na about ani di USB ki ani USB la deshan da sim ejection tool aluminum di resha stainless steel ki resha the phone do siwa ina phone den do sto chilone tadi Xiaomi ki ta da premium phone na la dire ani 공체 창에 di phone di ani USB ani Xiaomi ki di and ani processor di ani Snapdragon 820 the quad core Creo 1.8 GHz re ani Adreno 530 GPU re ani 3GB and LPDDR4 ani RAM re ani dinala ani 32 GB ki ani flash the memory yo re ani dik battery siwana battery di ani 3000 mAh ki battery re fingerprint sensor de tu ani dindela ani camera di ani 4 megapixel doing camera di 4 megapixel camera re ani sensor mangbuch tu dila ani di sula siwa ina ani anda di power ki button chera separ ka je button che ani ke cher da chung ta ki button chik chera ani dela ani sim lu sa tu and di gang dela ani di resha anda mic stu ani
ani di to IR blaster la ni min infrared ka ji ani and remote control ta de che che to mobile ani nangi TV ta de de ni infrared kyuni ani remote ki chap to china di phe ta yore on di yan chek Xiaomi la ani mix issue sta yore ani gyabla siwana gyabla ani 16 megapixel ki camera jore Sony ki ani on de la ani camera de mix issue jore camera de la ani 4 axis optical image stabilization yore and par jadu bodu ani yama true thing mare ani par je du yak ta je ani kujo ta kujo chinji du ani yak ta je khogi ani yabo ka shagre kujo thewa du yabo ani konje kujo the ju mare optical image stabilization ani cho shigal yore mundi ani camera ki the lens cover chira mundi ani sapphire gajresha sapphire lana mix na di gyubja di ani bet ko scratched proof ta di re ani scratch and lelo ten scratch chag mare di ani panorama da auto HDR burst mode da face recognition da dun sama che tu ani ta dungi camera condition ani video di ani 4K gi ani video jeg du 30 frame per second ga jirwa ani shamba an 1080p jeg du video 30 frame per second che ani 720p video jeg du and 30 frame per second che 720p kana and slow motion da and 120 frame per second ka chindi ge tu par ani display di 5.15 inch ka chire display re the screen di and dil 2G 3G 4G ani voice over LTE video re ani trika sa da Reliance ki ani Jio ki sim lem bai na an duzula ne di lelo chine ani phechata yo re and ding was on chin chik si 100 do na lo battery percentage de chil hasha and MIUI 7 gana da do desha and the button ni tu back ta ani multitasking ka button de tu and the fingerprint sensor de dun la yore fingerprint head chora and this did fingerprint zugu ki and parche to tesa re plastic di ani di setting na si waina ani setting na display notifications wallpaper about phone Mi5 Android 6 kan rudu ani Android security MIUI 7.2.9 kan rudu ani MIUI da and the user interface the and the jobo ni and 8 legal singidu ni ki ani CPU the quad core maximum 1.8 resha RAM 3GB and the internal memory the phejada and 25.31 GB ani phejada du kondosh resha ani the ta ani application ma watch pre-install legidu Google gaje dina sina dindo shira audio recorder da ani MI remote control handani sani dignal shuju dire tawran ani MI remote dire ani update software update che MI account che Xiaomi ga account che and download che da dindo shrisha jobudu and the fingerprint sensor di ani garo jobudu and the same ani the 1+3 na shimindo and the nem ne shine hoze the unlock chigdo resha then do shamina so jogodo the fingerprint sensor jora and best sensitive shudo and lamsa khachigdo di yabudo and the wall and setting order che shomoso and USB type C re and the speaker che and mic che speaker and the double hand das ni te shine ni marsha speaker che yajik mashmindo mono ra resha and the mic che and speaker che then resha and the sud antenna is re and the 3.5 mm ki and check loose do headphone che do
mobile ti ani ngone hora ning ju to sobda di ke pe ning ju to an sobda chap cha che yang bu che ro ani pe yang bu resha ani gi gabla LED to LED dual color resha dual LED resha and dual LED nana LED ni re dila ani ngone hora pon ya fu to ani sobda de pe ning ju to ani kong ge pa la pe ya to shen da ma do pe ning ju to sobda di 아니 카메라 딩 빼고도 카메라 기 아니 퀄리티 든서 야고 슈스도 아디 그 도지 소고 도지 아니 디 마이크로 SD 카드 디메 상테샤 디게 숑세 디야 파레 메와 요디 다 괜 쳔셰슈리샤 3 ki ani Xiaomi ki Mi5 ki ngoto itisam hi ani nyenti di ani nyewo chuina hinjimi like ta ani share na ro na ani gi channel di ani subscribe chimena ani hinjimi subscribe na ro na la so an tuche na ani pyo